Jadi cok. Kuring banget aja lah. Iyalah, bosan banget mau maki ya. Jadi Bayu, Jadi siapa? jalan-jalan sore lah. Udah banget kowe. Ya yuk, mengerti tapi ya. Cicit. Nah, ini masih jebae. Mau gue video 19 detik. 19 detik apa maning gue? Bis ayu, apik, lagi. Temenan apa? Ya temenan. Masa musuhan? Ya yuk. Yuk lah, ser. Nis, karena aku apa? Apa lu bang, Pit? Iyalah, ben gelis. Ah, Pit arek be. Kakean lah. Ayo lah. Ya. Kan nembak wedang ngomong apa ora? Ya ora. Bang Pit ya nganggo tangan resikil. Iya. Iwe ya. Guys, tinggal kayu. Ya ini. Selamat. Oh, bocah ndak semumet. Gue sisa jaga. Kebangan, kebangan. Lik. Weh. Tunggu apa? Woi. Tunggu kayak ini lu gitu. Woi. Lik. Woi. Udah apa kepriwe sih? Iya iyalah. Woi. Siapa sih? Isuk, keruput, mulung-mulung. Ya, suka isuk, berisik. Pemaning ya berisik. Apa sih? Isuk-isuk, berisik, mulung-mulung. Isuk. Weh, matane dirobi kopi men mantan melek. Iya gue, ngomong sore kok isuk. Ribes itu BTW, mana apa nenek? Kira njabong apa? Udan ki lu, adem. Iya, mbok udah potong. Ya wis, mana lah jagung? Mau ya. Iya. Suwe. Hati-hati apa? Kenapa? Baru-baru dia urung suwe anak sing video viral kae 19 detik. Iya, mbok kan juga tahu baru lah. Iyalah. Kebelit. Yang barang dua. Mbok kan dua. Nagi lu jarene lu. Dari siapa nagi? Jadi kan dua. Ya ora. Ya wis. BTW, wedane urung ngurup apa? Iya. Mantan gemblung ye, urung ngopi. Is ra kopi-kopian lah. Wis sore, nyor ngarit. Udan barang ya. Diri nang barang. Godhong nami bae ngapa? Angger dol bae wedhuse. Iya gue cocok banget gue. Wih, cangkem ternyata temen tuli ngomong. Sama nih sing duwe ya. Ih, kayaknya si Cakil duwe lho. Apa iya? Iya kayaknya duwe kayaknya. Kayaknya nanti ya. Areng Blumbang kayaknya. Lagi banjir dia nang kana. Wis yuk, boleh yuk. Yuk. Par melu ora? Bubut temen nyorep ngarit. Kopi. Mana lah. Barang main lu, ini gue. Iya. Kok balik bae? Boleh kakangnya lu, udah main tau. Main. Woi. Bosnya tak balik ya.
Dia nyebut. Arah bawa kayak. Nanti bocah ya. Sok dan terus malah anak-anak. Iyalah. Nanti bocah kae. Ih, lah kayak bocah Ih, iya. Ceket baik. Minuman barang. Iya, yang ngerti tok. Ceket baik. Iya. Mandek. Bot. Aman di sih. Aturan lah biasa. Kenapa sih? Boleh tiket mau ke orang tuh. Dan apa? Mau lagi dolan apa sih? Ya. Kan wingi-wingi ana berita kayak sih. Ya Jawa terus, terbaru 19 detik. ya terus piye? Kowe duwe ora? Orang duwe. Kan njaluk ya. Bener orang duwe nya. Ora usah pelit lah. Iya orang duwe. Kalau batine dewek. Dari siapa duwe? Dari Mas Jep Miki kowe duwe. Oh iya. Iya. Kayak Gager lah sore sama cangkem kayak. gager lah dikiri dia. Lewat WhatsApp ya. Nomor di WhatsApp. Ya, Karena apa? Bluetooth apa sharing ya lah. Usah kesuwen Ya lah. wis lah bluetooth bae lah. Wis. Wis lah ana balik sih ya. Apa mana sih? Ini rokok ora? Ora. Rokok apa duwe? Main ora ya videone ya. Ayo main ya. Udah kena bayu. Ya iya. Kena bae, tomat kena bae. Ya iya. Mau buk simpen nang ndi? Lho iya, Pak. Tarik ses semangka. Iki ya, iki video apa dene iki ya? Dilemboni dhewe lah, yakin. Nang bocah iki ya. Kita ini ngasih ketemu pentung nang. Bali bae lah. Udan iki ya. Iya. Kena ora. Teles dia. Karena aku sini tuh. Kaus, bocah kamu tekabusi. Makane tetep mesum. Nih ngomong-ngomong adem lah. Adus lah. Seger. Agak kebetulan benar. Kayak anu kae lho, gopo. Kendor, Cuk. Anda ngapain? Terciduk dengan siapa Anda? Aku pengen iki ngomong. Itulah masuk menghentikan aku. Giring. Gak apa-apa, pun yang penting temenku bodoh. Kacak-kacakan rambutnya aku beli. Guyu maning. Tak oleh hidup cangkemmu. Kan. Ala urung. Posisinya udan arah aring. Ya, Jombang. Bro, ada siapa Pak? Ush. Ini pemainnya di Loro Maling ya. Vlog apa kan? Ngomong gitu. Masih ngomong. Yuk. Enak balik lah. Iyalah.